Thutha wa ciiko cia wekinaĩ makiria wici wa kuguthwo thimu ni ekinaĩ makihuthira nduthi gukorwo ciongererekete mwena wa Thika. Ciiko ici ni icokete thi thutha wa maabitha borithi mwena uyu kunyitanira na aikari na atwarithia a bodaboda kuhurana na wekinaĩ uyu. Kuringana na abitha ruhonge-ini rwa kuhitana na ciiko cia wekinaĩ Thika West Anthony Kamindo, hari mibango iria marĩire niguo kuhitana na ciiko cia andu gutharikirwo na kuguthwo thimu ni kwandikithia atwarithia othe a bodaboda aria mari tauni-ini ya Thika, na aingi ao riu nio makoretwo makimateithiriria na ndumiriri ciĩgie ekinaĩ aria maranyamaria muingi. Tumeweza kushirikiana vizuri na members of the public na raia. Tumeweza kuwa na uhusiano mwema ambapo tumeweza ku make sure uhalifu umerudi chini katika huu mji wetu wa Thika. Tunashirikiana na idara zote za usalama. Tumeweza kushirikiana vizuri na wana bodaboda na kwamba bodaboda zote hapa mjini wa Thika zimekuwa registered na tunajua bodaboda iko wapi, wakati mgani na wakati ipi. Kamindo ni atogeretie wirutiri wa maabitha borithi mwena uyu wa Thika, undu uria uteithiriirie aingi a ekinaĩ aya guikio ngono na mwao gukinywo igoti-ini, kuria oretie muingi na atwarithia bodaboda mwena uyu guthie na mbere kurutithania wira na maabitha borithi. Kwa maafisa wote wa usalama hapa mjini Thika nawapongeza na nawaambia asante kwa kazi wanaofanya ya kudumisha usalama na pia kusaidia wananchi na ku make sure mji wa Thika uko salama kwa wanabiashara, wakaaji na wote wale wanakuja hapa kwa starehe zao ama kwa biashara zao. Na naendelea kuomba na kuhimiza wananchi wote wa mtaa huu wa Thika waendelee kushirikiana na sisi ili tuweze ku make sure tumewalinda, tumewapea usalama unaotosha. Kamindo arekereirie riboti ino hindi ya mihang'o ya kuhingura cioro cia kuhuthirwo ni maabitha borithi, akiuria aria makoretwo marikite ciiko-ini cia wekinaĩ kwambiriria kuruta mawira mari na uguni. Wale ambao bado wako na hiyo tabia kidogo, especially ya kunyang'anya watu simu na wizi pale hapa na pale, wizi mdogo, tunaonya kwamba mkono wa sheria ni mrefu na tunaweza kuwanasa. Tumeweka mikakati kabambe, kwa hivyo tunawahimiza waachane na hiyo kazi na waweze kufanya kazi inayofaa, wakuje wapate miradi ya kufanya kama vijana. Ngiribotera Kameme TV ni Njĩtagwo Wangui wa Muiruri.